atba'u Musa, wan nasara atba'u Isa. Kemudian as-sabi'una laisu atba'an li ahadin. Telah as-sabi'una tania to munape, tania to Yahudi, tania to Nasara. Yang itu atba'an linuhin alaihi salam. Tuana lesse pole kiagaman na tiwie Nabi Nuh kang kana nasompa petunya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi hadha akbar. Ini juga terjadi ki umat na panguluta Nabi Ibrahim. Kang kana seisan sahabat dia berikan judul bahwa ayat itu adalah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini ada kesalahannya. Masa ulul azmi mencari Tuhan? Betul, dia yakin. Nah, makanya perlu kembali kepada kawaid at-tafsir. Maka dia dan ayat engke narampe kiare kisah pengala ta'ala di Nabi Nuh ya nari sebelah di Nabi Ibrahim na fawi anu engkewe na yakinkan umatna. Maka falamma ra'a syamsa falamma ra'al qamara bazigan qala hada rabbi. Maka la uhibbul afilin. Ya. Betuanna ipadangi yarotawe anu angkawe dilanatina. Liya pawingin itu pangunutan Nabi Ibrahim. Desana sapa puang Nabi Ibrahim. Nikia yarodendang kita la iltifatun. Jalana kawaid tafsir kala iltifat. Yaitu memalingkan perkataan seakan-akan yaitu makka daiwe alena pun nada, padahal ipadangi to engke pun keyakinan. Umpama yakkada ko mittana tu timatin subuh mubahaga ya gamatin rargi ko tanti ko matin kaya de matin ro ikotomi. Jadi padangi anu nangkaye. Ya. Jadi nareko dan kalimat amanu. Ya. Yang itu dan Yahudi to munafiq Yahudi nania Nasrani as-sabiuna yang itu macuri agamana umat na pangluta Malaysia pura kiagamana ang kenati pangluta Nabi Nuh. Narikulan na korangnya inna ummatakum ummata wahida wa ana rabbukum fa'budun. Agamamu sidimi mamanamanangi min awalihi ila akhirihi. Dan itu min Adama ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummatakum ummata wahida. Jadi dia nak kada pahangan nak cek di umat de agama cek dimi. Jadi itu makaraki agama tauhid. Jadi makaraki Islam. Samaitu kumul muslimina min qabl wa fi hada. Lalu kilalanna yewe suratul Al-Maidah fi suratul Baqarah Allah yaqul falahum ajruhum inda rabbihim
Majepu pun Allah Ta'ala nak beritangi makadai majalada mu pugawe. Ya. Kemudian yero amala madece mu pugawe nawala ko pun Allah Ta'ala. Ya. Kemudian falahum ajruhum inda rabbihim. Taude'e narutungi amalakna kayaro arutungan na amalae inareko ria itau mapugao yaro apalanna napigoyo tuero de gaga naruntu arutungi na sabak riai ya mo narek papole apadon ri pungala taala onron na tappe onron na apalangi marutung ya naritu tappe tepe tuana marusai tepena. Lalu pemahaman naren dan guruta nare komurtai tahu angka makada agak sana yang sinna ro amalan na pura na pugau de mana gagaya kelebaraki umpama hajina haji pipemang sempajan sempajapi meng makoto poro amal-amal lain majepu nawaji kiwi yamuna reko lesi pemeng ki agama salenge makada wajib ga haji pemeng wajib ga mapake angkan rampe nabita makada al-islamu yajubu ma qablahu Niyaro asal lengenge. Yajubuka makablahu na lolo idosa angkilona. Jadi makanya detona na wajib haji pemeng. Detona na wajib puasa pemeng. Itu salah satu pendapat dari Gruta yang itu Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mana dari pendapat Imam Abu Hanifah. Makan bapa mula pemeng ni. Loki haji pemeng. Loki mau puasa. Iga surang. No? Itu pendapat dan dari Guruta dalam masalah falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi yang dari itu kerana suratul Baqarah dalam firman Allah Ta'ala dan al-iktifa'u bidzikriha cukup untuk menyebutkan masalah itu. Kemudian kerana suratul Haji angka hukum Nabi Allah Ta'ala karena Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Itu mau pangiwangi palawangan dan agama purai rampe ekupi matu yolona pungalata narita. Niga tongen, niga dena tongen. Na iko niga tongen. Ya, ilham niga tongen. Yahudi ga, yari Nasrani. Yari ga, aku orangnya. Orangnya. Ikulah. Wapangiwangi mah tu teke seremoni. Kan ketika orang laisatin kalatil Yahudu, laisatin Nasara ala syai. Wa kalatin Nasara laisatil Yahudu ala syai. Aksa mengena kamu qalatin yahudu laisatin nasara ala syai' wa hum yaktumunal kitabah. Ya. Jadi nasubuh. Ya. Kemudian maka tu ya kesana tumapado dia katong ya batong. No? Sama na ngaro. No? Salamana ro.
Pola ka masalahnya, atau sinapa? Aku orang apa? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Fama min ilahin illa ilahum wahidun. Kisah mana toro? Ini masuk mel bicara ke sono pengalatal, iga tongan. Ya, tertarik kiri di. Ini namanya iman. Peg mata peri. Jika orang apa Yahudi, itu ka biasa teka-teki wakada toaga yero. Apa tongangi Yahudi, adan Yahudi dan Nasrani. No? Kemudian yang kedua, lari boleh ki pamase. Ko turu pamase lari, sena kena. Nah iko aga. Mupatongan adan Yahudi ada kena de. Akan ditongan ya napa makala laisatin nasara ala syai. Laisatil yahudu ala syai. Kuturungi pamasewe lari. Bosiwi. Nah dia kata dunna. Lari tu. Bawa boleh ku masih kita pabosi. Toko lisu pema ko onromu. Lari. Mamu lari. Cakap nak kena pamase. Ke pamase bosi pamase kan? Ya. Jadi kemudian kita lihat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin. Pada ayat lain, ya kalimat as-sabiin engkan diologi an-nasara pada suratul Maidah wal ladzina hadu was sabiuna wan nasara. Kemudian ki suratul Baqarah walladzina hadu wan nasara was sabiina. Ya, madiolo nia kalimat as-sabiin ipadiolo inapa an-nasara. Gitu? Maka fikko ginapa koro. Kada nariko madiolo as-sabiina atau as-sabiuna itu menceritakan tentang az-zamaniyah. Waktu. Pak Yero Nabi Nuh, yoloi Nabi Musa, itu. Di Jampiro, kelebi yoloi as-sabiun, naya al-yahudu wan nasara. Dari kumacik muritos as-sabiun an-nasara yo apa ni as-sabiun, maka dai yaitu pengikutna Yerodende umat na panglutta Nabi Nuh masumpa berhalai cek demi. Jadi penekanannya yang dari itu ada bilangan sisi na dende taum sompewe berhala to sompewe api cek demi roh. Ya. Jadi yan rin narampe pong Allah Ta'ala makadaya rin adiolongan na as-sabiina dan ni adimunringan na pole ki kalimat an-nasara pada intinya yan naritu kumadiole as-sabiun itu zamaniyah watunna rin pole ro umma mapadoki pong Allah Ta'ala iyo to si kalau letek mondri as-sabiuna yan naritu makurangi pengikutna dibanding dengan an-nasara ada rampai pong Allah Ta'ala kemudian apa namanya penglihatan dengan kalimat atau i'rabul kalimah. Oh? I'rabul kalimah. Dan itu
keadaan mansubah, keadaan juga marfu'ah. Doh? Wassabiina wassabiuna. Ya. Jadi itu engkitalah al-i'rab. Ya. As-i'rab. Ikhtilafu ahwalil kalimi biikhtilafil awamil dakhilati alaiha lafdan atau takdiran. Kemarin saya kuliah atau pengajian perdana untuk semester 1, kita bahas masalah i'rab wa alamatul i'rab. Jadi engkau dilendarin ilmu tafsir perintah kita lah al-iktifat, ya. Maka fikir ini reko bertentangan dan berbeda irae si bawa nak kata pengelata tiga ciri. Maka dia lampai pengelata lihat ciri pak irae aburu patau, ya. Kadang-kadang kita lah mamnuun minas sarfi deh, ya. Ya. Kemudian biasanya dia kau mau betara percayolo deh, kau habaran ketemu di biasa kau tak balik habaran yolo, napa mau betara mondri, itu kan persoalan dalam ilmu nahwu kan. Nanti kita ketemu pada al-marfu'atu minal asma'i. Tidak dibicarakan al-marfu'atu minal afali. Pamannya memuiru pilih irafa. No? Lalu ada yang kalimat ya loh. Seperti rampela biriolo, membuatkan paparing ngerang. Ya. As-sabi'ah, yang itu ya'budunal al-kawakib wal malaika. Ini juga termasuk satu bentuk kesesatan. Dalal. Maka kita selalu